Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Miyaka titayang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu abi teruyan miyan gaknatigian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan di teruan. Kana rajulani fi bani Israel. Adnatigian na dua katawa mama apa di kumbawataan Israel. Mutawakhiyain ginawai udi na magari. Fakana ahaduhuma na ayabtadu isagiran na yudnib dimberadusa. Wal akhar asok man su isagiran na mujtahidun fil ibadah. Barasimba udi na mananamar si ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayabtadagyang kutuwa barasimba na maintain yan ang pagkailayagang gotuwa pagarin yan si ko kambarado siya. Na din yan ulit teroon akser tilda katigin. Di katigin din dosa. Na miya kaysa na may lain yan. Udi na miyato niya nagyang gotuwa pagarin yan sa dingga lubog sa dosa mangorep Allah. Na pitero yan. Akser tilda katigin. Di katigin din dosa. Nanto na inis mga gyang uto barado siya mangorek na Allah. Tigyan na khallini wa rabbi. Di ako nga natigyan tutuli ka. Ha? Kasud natigyan so Allah ta'ala mata orakan. Abu'ithta alayya raqiba. Pamatigyan na baka tigyan susugwa sa katutuli kang karakan. Di na kapupagi patangarakan. Nanto na inis mga gyang uto barasimba mangorek na Allah. Wallahi, ibitatigyan si ko Allah. La yaghfirullahu lak. Mata anadir kana natigyan ni iprila wallah. O dia tigyan na diga tigyanan. Pakasul wallahu ta'ala ko surga yan. Anto na yung betad mangurip na Allah. Faqabada arwahahuma. Nakinu ansiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa niyawa. Di na miya matahisiran mangurip na Allah. Fajtama'a inda rabbil alamin. Na miya katu na siran o hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Hukad na niran na rabbul alamin. فقال الله نبيتر الله سبحانه وتعالى لهذا المجتهد جاكين قطوة توا برسيمبا أكنت به عالما بغت تجين لبيا ماتاو سيراكنا تجين ودنا سو apa pada lemrakan udina seku penggelebek ngo bغت تجين katawi udina bitarum na Allah أو كنت على ما في يدي قادرة bغت تجين magagaga. So, mapapadala marak na tigyan. Uri na, kapabad na tigyan na, kapaar ka sa gyang kuto, pangilubag mo. Wakala, lil mudnib. Napitirok man wallah, sa iko baradusa. Sama no to nagyang kuto, barasimba, na sa gyang kuto, kapagisiro no Allah. Ala akisimbugyan, mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Napitir wallah subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto, baradusa. Idhabu, fadukhulil jannata birahmati. Sungarog na tigyan, nasuldigad na tigyan ko, surga akan sanggulala na tigyan, si iko limo akan. Suldigad na tigyan ko, surga, sanggulala na tigyan, sa limo akan na tigyan rakah. Wakala lil akhar, napitarok man, wallahu subhanahu wa ta'ala, sa gyang uto barasimba, idhabu bihi ilan na, tigyan mga malaikatakan, waan niyos kanyan, sabitan niyo tigyan si iko naraka, maurit mallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na pianutulog tanong Abi Hurairah radhiyallahu anhu na madakalan dauan na kekuatan ron ma'urip Allah. Pada sa kekuatan ron ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala na so kang giginawai si ku agama Islam uli na kang giginawai ma'urip na Allah na pada sa mga shay mga pipiya uli na ipupunguya to agama tanu agama Islam ma'urip Allah. Pada man ma'urip Allah pasibut nun na so kiyad na wallah subhanahu wa ta'ala si kumata mga tao na bida-bida sa daradat. Padikira nagyang uta barasimba na padikira man nagyang uta baradusa mangorip na Allah. Ikatlo asibut nun na mataan na so tuma uli na kapang tumay si ko tao na tanto ama panid si ko baradusa mangorip na Allah. Iti sabab, yung uta barado siya,
na sukya pangusyatiron agyang ko to barasimba na simbigyan agyang uta pagarinian na tigyan na baka tigyan na susugwa sa katutuli kang arakan uli nga kay ipatang arakan din mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa agyang ko to kasakit akapagpakatanayan sa ginawa niyan agyang ko to tumon agyang ko to barasimba mangorip na Allah pwede mo nasibot nun na igiratigyan aya kaya pikiran ka sa gyan ko to kapambaging nga sa tuma si iko padr ka uli na salakawar ka uli na si iko padataw na o pamakabanga pambaging sa tuma na bedin ketanga di sa pamikiran ka uli na pamikiran ka na o pamakapamang tumain ka na bedin pumagumanuman gyan ko to din yan di kang galubog sa dusa maurip na Allah uli na marata na fal wajib na ayat tigin na paliwat na agyang ko to tigin na dingaon kapang tumay. Ayaw pang tuman ka na kuman ang bud nagyang ko to diyan di kanusa. Na udi nga pang tumay na di kumanan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya panduan suguan nagyang ko to di tanong di kapailay sa ukit sa andaman ya ikap ke agyang ko to marata udi na kap ke lebatiron maurip Allah. Kenapa gayang ko to di kapakang ganabag sa kapkuman iko marata maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero man maurip na Allah sibut nun na kailangan si kutaw diniyan di panulon so agama Allah subhanahu wa ta'ala na gayang ko to kapakaperangay niyan sa kasabar maurip na Allah nagukala yan pasensya maurip na Allah subhanahu wa ta'ala lagi dagyang ko to katero agyang ko to sa katawama agyang ko to pagarinyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala napakatero yan wallahi la yaghfirullahu lak at natiyan na ibtatiyan si Allah kad ka parilan wallah nagyuto na ini kararang ito wato Allah subhanahu wa ta'ala na iya sabab sa kateruan yan maurip Allah na sagyang ko to kaya kurang iron sa kasabar o di nakapasensya maurip Allah subhanahu wa ta'ala pwede man maurip Allah sibut nun languan o mga tawa di pupaparwa o di na anaday ang kasi sinabutay na makapetutu na siran sa alungan na maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede man maurip na Allah sibut nun na so kanala o di na katumang di o di na katero ano taw sa katawan niya nagyang ko to ilmo ami gagayb mangorip Allah na paduto sa kambalado sa si Allah uri na kongker si Allah subhanahu wa ta'ala pagya sa mga siya kigayb na ayabu amatawron na Allah subhanahu wa ta'ala padum mangorip Allah ay sibut nun nagyang ko to barado sa nagyang ko to katero ano Allah subhanahu wa ta'ala idhab fadkhul al-jannata bi rahmatihi Hugyan utop na katirwa Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang utop barasimba at tigyan na idhabu bihi ilan na. Yung mga malaikata kan kung anius kanyan sabitan niyo kung naraka. Amata naswallah na gafur na ana aparila. Rahim nagutan to ang malailim. Wa syadidul iqab nagutan to ang masakit agyang kuto asiksiyan maurip na Allah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatero yan inna allaha khalaqa ar-rahmah mata naswallah na ilad niya so limo di nakakalimu ay yawma khalaqaha si ikugawi kay adnan yanon sa mi'ata rahmah sa magatos kadaradat alimu mangorip Allah fa amsaka indahu na ayal yan ba yanon sa ginawa niyan mangorip Allah na 99 rahmah siyaw pulo ako siyaw mangorip Allah subhanahu wa ta'ala wa arsala fi khalqihi na aya ini pakawitianon si ku mga kaadnian si ku kalindaniran maurip na Allah na rahmatan wahida na sasatiman alimu ini bagay niyang kiran adilan din dudulunaan yang kutu alimu na sila gitu panay di kakalimu yung mga tao maurip na Allah falau ya'lamul kafir upamati ko Rasulullah kakatawan o kafir bikulli alladhi inda Allah min ar-rahmah pamakakatawan na tigyan o kafir so langwan alimu mapapadalom sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na lam yayas na di natigyan kadaan sa sadig sa kapakasulbihan ko surga maurip na Allah
Walau ya'lamul mu'min, o pamapmanatigin kakatawan ng mu'min, so, mapapadadam ko Allah subhanahu wa ta'ala, o di nasiksa o Allah subhanahu wa ta'ala, na di natigyan mapia ginawa niyan, o di na natigyan, mapukas ko po siya, nagyang ko to akalakihan si ko naraka, mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Galindan wa Allah subhanahu wa ta'ala, pwede ko mga tawa ikalimu yan, nagupang makalidas niyan ko siksa yan, mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala.